Mirko, u najmanju ruku ste zaslužili bod nakon povratka poslije ove nevolje sa koronom. Reci mi komentar utakmice odigrali, Dubrava je pokazala karakter danas. Pa ne znam šta bi rekao, a da ima smisla nakon ovakve utakmice. Mislim da smo pokazali, što ste sami rekli, karakter, da smo klapa, da imamo koheziju. Nakon skoro mi praktički mjesec dana nismo odigrali natjecateljsku utakmicu i na kraju krajeva na ovakvom terenu, ovakvim uvjetima sigurno nismo zaslužili izgubiti, ali moram reći jer je to jače od mene. Gospoda u narančastom su danas odlučili utakmicu i to je jednostavno tako i... Dobro, ti si pošten dečko, reci mi, jel te lopta udarila u glavu? Najbolje da pitate gospodina pomoćnog koji ni znao koji dio rukom, samo evo, toliko. Dobro, Borša je otišao na šivanje. Je, pukla me arkada, ali poznajući Boršu, on je htio tu da mu šivaju ono što se kaže na živo, tako da najmanje se brinem za Boršu i na kraju krajeva i to je utjecalo. Vidi se šta je ta korona napravila, 2 ozlijeđena igrača, tako da je to sve utjecalo na današnji rezultat. Neki su prvi put debitirali, ali u sve to mi smo zaslužili ne izgubi danas, u najmanju ruku. Ja se slažem, prvo poluvreme dok ste imali daha, korona vam je uzela i u drugom poluvremenu malo je bilo i kratkog daha, to se vidjelo. Ja sam protiv toga ne možete, a mi nemamo se pravo žaliti. Imamo sad pakleni ritam u 12 dana, 4 utakmice. Ako se budemo kukali žali, nećemo od toga imati nikakve koristi. Jednostavno moramo ići utakmicu po utakmicu, ovo iskoristiti kao jedan poguranac, kao jedno dodatno gorivo, kako mi u Slavoniji kažemo, u inat sad svima, jer ovo je smiješno, da ne kažem neku drugu riječ. Ništa, težak raspored, nogomet se igra, danas ste ostavili jako dobar dojam. Moj dojam je za 5. Hvala lijepo.